la lejana patria, como equipaje nuestro corazón. Pero no hemos perdido nuestra patria, lucha en Madrid por la revolución. Pero no hemos perdido nuestra patria, lucha en Madrid por la revolución. Nuestros hermanos de pie en las barricadas, proletarios españoles aquí están, solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Iz Udruženja jugoslovenskih dobrovoljaca Španske republikanske vojske 1936-39, njihovih potomaka i prijatelja, polovinom februara ove godine na adresu Trezora stiglo je pismo sa predlogom da na odgovarajući i televiziji primeren način obeležimo 70. godišnjicu početka Španskog građanskog rata i dolaska dobrovoljaca slobode koji su se u okviru međunarodnih brigada borili za odbranu Republike protiv španskog i međunarodnog fašizma. Među 35.000 dobrovoljaca iz više od 50 zemalja sa svih krajeva planete, koji su bili deo tog, verovatno u istoriji, neponovljivog svetskog pokreta solidarnosti, našlo se oko 1750 Jugoslovena. Mnogi od njih su ostali zauvek na poljima Španije, drugi su nastavili borbu u antifašističkim pokretima otpora u Francuskoj i drugim zemljama za vreme Drugog svetskog rata, a oni koji su uspeli da se vrate u Jugoslaviju bili su među organizatorima i najistaknutijim komandantima oslobodilačke vojske poput Koče Popovića, Peka Dapčevića, Petra Drapšina, Koste Nađa, Ivana Gošnjaka, Gojka Nikoliša, Danila Letića. Udruženje priprema u oktobru sopstveni program aktivnosti u čijem središtu će biti izložba o internacionalnim brigadama koje su formirane 22. oktobra 1936. godine. Biće takođe prikazani igrani dokumentarni filmovi o španskom građanskom ratu, tribine o karakteru i rezultatima demokratske tranzicije u Španiji posle Frankove smrti. Poštujući značaj ove godišnjice, koji će obeležiti svakolika internacionalna napredna javnost, Trezor se odazvao ovom pozivu i uz pomoć sociologa Mila Petrovića, zamenika predsednika ovog udruženja, priprema kompleksan program koji će u naredna 4 meseca kontinuirano podsjećati na interbrigade i živ primer autentičnog internacionalizma i solidarnosti koja do tada nije bila poznata u borbama naroda za nacionalnu slobodu i nezavisnost, kako je 1977. godine na jednom skupu u Ljubljani rekla Dolores Ibaruri, La Pasionaria. Ekipa Trezora provela je jedno popodne sa Lazarom Latinovićem, koji je danas u Srbiji jedan od dvojice živih pripadnika interbrigade. Iz prvog dela razgovora gledaoci će danas saznati u najkraćim crtama kakav je neverovatan životni put prošao Lazar Latinović od rođenja 1915. u selu Polunić kod Bosanskog Petrovca, preko španskih ratišta do ambasadora u Japanu i Argentini i penzionisanja 1981. godine sa funkcije savjetnika za spoljnu politiku Skupštine SFRJ. Ja potičem iz jedne seljačke siromašne porodice i ne poznajem oca koji je umro rano i majka koja se borila i teško se borila za opstanak u životu. I to je za mene. A kasnije sam pristupio ne po nekakvoj direktivi ili po nečemu, vidio sam tu omladinu koja je u Banja Luci među školskom omladinom, koja je bila organizovana i one grupe koje su najdoslednije bile. A to su bile
grupe ove komunističke omladine. Tako da sam ja onda pristupio toj organizaciji omladine. A kao član partije sam postao 1938. godine u Španiji. A do tada sam bio i bio sam u organizaciji KAB se zvao jedna organizacija, omladina studentska, gdje su bili u suštini studenti iz Beograda i studenti iz Zagreba koji su držali taj pokret manje više. Uglavnom je za očuvanje jedinstva i emancipaciju, političku emancipaciju studenata i omladine u celini. A i takva je atmosfera bila u Banja Luci. A kad ste došli u Prag? 36. godine. Sam bio u svom domu, takozvanom domu kralja Aleksandra. Taj dom je češka država napravila za studente iz Jugoslavije. U tom domu je u suštini bilo iz svih krajeva. Međutim, Jugoslavije, to je bio najorganizovaniji, organizacija samog doma i najmoderniji dom u to vreme, u tom delu Evrope. Imali smo sve moguće ugodnosti u samom domu. A osim toga, bili su specijalno studenti iz ovih krajeva odakle potičemo sada, prilično, kako da kažem, pomagani od samih češkoslovačkih. Tako, na primjer, ja nisam platio ništa za upis, nisam platio ništa za knjige. Dobivali smo redovno od bake cipele, čarape i tako dalje. Tako da i razne priređivali smo inače u tom domu takozvane čajanke koje su se plaćali, dolazi se dosta omladina iz Praga, odnosno u taj dom, i tu se zarađivalo za tako siromašnije studente. Tako da, ali u samom domu, pošto je bilo u tom domu iz raznih krajeva, nije se tu uopšte dalo, niti se vodila računa da li je to iz Bosne, gdje su je dalje Dalmatinac. Davno bilo je Dalmatinaca, pa smo išli u katkada na pivo, u pivoru takozvanog Svatih Tomasa. I u ono vrijeme je bila aktualna mala Antanta, znate. I došli se, i ti Dalmatinci su dobro svirali gitar, pevale se jedne te pesme i samo se vikne, živjela mala Antanta, odmah već tu pun 100 piva. Tako da ja ne znam da sam ikada platio to Svatih Tomasa. Koliko ste bilo u sobi? U samo dva studenta, u jednoj sobi 2 studenta i između je bilo je da se može nešto skuvati, znate, da pripremite nešto. Imali ste unutra i čitaonicu za sve novine, uključujući i glavne novine iz naše zemlje. Onda ste imali izvanredne kupatila, tuševe, restorani i tako dalje. Radili smo se inače u restoranu u domu i, kako da kažem, bilo je i onih studenta koji su dolazili izvana da se hrane, pa smo im pomogli, na primjer, da možda takozvani pšidevet, to znači dodatak, može se da dobije repetelj. Tako da smo to, na primjer, mogli da imaju za večer. Češkim studentima?
i bilo je jugoslavenskih studenata koji nisu mogli dobiti dom. Ja sam prvo bio smešten kad sam došao u dom, Masarikov dom. Zato što sam i dobio taj dom vrlo brzo. Ako bih htjeli, kad sam završio Trgovačku akademiju, ja sam ostavio sam u Banja Luci da pripremam one koji su imali popravne ispite. I tako sam se zadržao. I inače sam bio u Ferijalnom savezu naše Banovine. To je bila Vrbanska Banovina. A Ferijalni savez je imao za vreme leta po školama ili u školi pripremljene slamarice i nešto da može se besplatno tamo da se prespava noć i tako dalje. Tako, pošto sam ja stanovao u tom jednom i primao one koji su dolazili, tako su došlo do vas studenta iz Praga, koje sam ja prihvatio, jako su mi se dopali i išao sam da im pokažem Banja Luku. Za mene Banja Luka bila najveće dostignuće, a jeste bila interesantna. To je bio grad, mladeži grad đaka i činovnika. Bilo malo okolo, bilo nešto industrija ili vrlo malo. Ali je bilo za život vrlo ugodno, svega 25.000 stanovnika, ali je imala jako razvijen kulturni život. A i vrlo organizovan omladinske organizacije, vrlo organizovane, ne nikakve bukačke i tome slično. Tako sa tim studentima, pa su mi rekli, pa hajde da probamo da tražimo dom. Pa su mi oni napisali ovu molbu, a ja sam priložio moju krštenicu, svedočanstvo i posle. Za 15 dana sam dobio otvor da sam primio dom. Tako sam ja otišao u Pragu. Mislim, u Pragu ta organizacija je bila 400 studenta. Većinom su bili, ako bi moglo da kažem, oni pristalice antifašističkog pokreta. Tada se dosta aktivno živilo jer se vidjelo da nastup u to vrijeme, nastup fašizma, a specijalno i Njemačke, vidjelo se da se predviđa jedna velika borba za opstanak. I sama Španija je bila pobjedom Narodnog fronta, bila u prvim, kako da kažem, jeste, i to sa voljom da odbrani Republiku. I to je prvi puta, mislim, da je došlo do izražaja međunarodna organizacije da se aktivnije suprotstave tom nastupajućem fašizmu. To je jedno. Drugo, kad je došlo do same borbe i odbrane Madrida, pojavila se jedna volja za čak pomoć, za organizovanje protiv borbe fašizma, oružani otpor. I to je
prvi puta ta solidarnost međunarodna da za oružani otpor, pošto Izrael je to bio u Španiji. I zato je Španija imala i velike simpatije odbrane. Kako ste se vi u Pragu informisali? Kako su stizale informacije? Pa to mislim, da li ste imali neke sastanke, da li ste imali neke skupove? Da, redovno smo imali sastanke po udruženjima. To je jedno, drugo je bila dosta štampa prisutna. Mislim, i iz Jugoslavije tamo. To je jedno, a već je i radio se afirmiše, znate, ali većinom, na primjer, u ono doba sve se završavalo o masovnosti tih organizacija u sindikalnom pokretu, studentskom pokretu, gdje se održavale javni sastanci. Tu su dolazili do izražaja elokventni govornici. Tako da moram da kažem da je u jugoslavenskim studentima bilo vrlo dobrih govornika. Vi znate, by the way, da je u Francuskoj se pripremalo za govorništvo, a i da se u Francuskoj u to doba Narodnog fronta, a i ranije, pa i za vreme komune, da su se održavali javni sastanci i da je sve se odvijalo i informacije i deformacije, sve na tim skupovima koji su bili uvijek masovni. Mi smo u sve to međusobno povezivanje i razni zadatke koji su dobivali studenti i aktivisti, sve se odvijelo u domu. Mi smo imali redovno neformalne sastanke u tom klubu dolje, u čitaonici i tako dalje. Tako da nije bilo nikakvih problema. Nije bilo ekstrema, znate. Oni bukađi, znate, koji hoće da sa govorom da istekne, razumijete, a pojavljuje se u krajnoj liniji kukavica u borbi ili kukavica prilikom određenih aktivnosti. Predlog nije sami međusobno. Ja mislim da glavni aktivisti, to je bilo ipak to udruženje, gdje glavni u tom udruženju su bili Ratko Pavlović, koji je bio predsjednik udruženja, Željko Vlahović, Lazo Uzvički i Branko Kuzmanović. To su bila četvorica duša toga udruženja. Da. Posle Marko Spaks i nekoliko. I ja sam kasnije bio udruženje, ali nije to, ovi su bili već studenti koji su bili jako povezani sa ovim češkim studentima. Postojao je jaki pokret taj antifašistički u samom Pragu i naročito među omladinom. Znate da je u Pragu je bio i univerzitet Nemački. Ta strašna borba koja se vodila među našim studentima i timi koji su studirali na univerzitetu u Pragu, na Njemačkom univerzitetu, dolazilo često do sukoba. Oni, na primjer, za Hitlerov rođendan, to su bile velike manifestacije tih studenta. Pa to su, znate, ono su one njihove uniforme, one pesme i tako dalje. Ali je došlo, jedanput je došlo i do tog sukoba između studenta, čeških i naših studenta sa tim studentima, gdje neki koji zaboravio sam već ima, ali je preživio
živio je rat. Bio je iz Kragujevca, bio je jako visok, viši bio od mene. On je čuven bio, inače snažan bio. U toj borbi je baš namlatio. Zaboravio sam jedan divan čovjek. Znate, ovako, onak Kragujevčanin, dosta odličan. Znači niste išli po direktivi nekakve? Ne, to je sve priča. Mi smo povučeni iz Španije početkom februara 1939. I smješteni smo u logore na morskoj obali južne Francuske, Saint-Cyprien i Algeciras-sur-Mer. Znate što je to bilo logor, taj koncentracijski logor? To je bila more, a na plažama okolo odlikava žica sa crncima koji su strpaju tuđe bez išta. Nema baraka, nema ništa. Neka pesak. I tu smo ostali dosta dugo, počeli su... Što znači dosta dugo, koliko? Pa mislim da smo ostali skoro 2 mjeseca. Odatle smo prebačeni, da su već formirale logori, pravi logori, u Girsu, to je pod Pirinejima. Tamo su bilo, smješteno je bilo okolo 10.000 onih internacionalaca koji su preživjeli, ne svi, i Španaca. Tako da smo mi bili u jednom, unutra tog logora, bilo je odvojeno opet logor za sebe, za 1.500 ljudi. I mi smo bili u tome za 1.500 ljudi, ali bili su barake, sa slamaricama bez čega drugoga, ali imali smo tekuću vodu napolje, nije se moglo kupati, ali se moglo prati. Imali smo odvojene te izgrađene klozete i tako dalje. Tako da je tu nastao nekako normalni život. Kako ste izašli konačno? Konačno smo prebačeni u zatvor u Polsen grad, u vojni zatvor i tamo smo suđeni. Nas dvojica. Moram da kažem da te sudije vojne, da su bili uglavnom stari oficiri. Francuski, znate. I jedan dio je, mislim, jedan je od njih bio i na Solunskom frontu, znate. Tako da smo bili osuđeni. Najprije sud, ja sam nešto francuski govorio, znate. A i u zatvoru i u logoru sam o mene učio to, ali to je bio onaj šakrovski francuski. Tako da su doveli
da prevodioc bude jedan Mađar koji je bio u Španiji i koji je inače mene prokazao da sam ja jedan od tih rukovodioca, a nisam ja bio rukovodilac, nego organizacija logora Jugoslavena. I on je došao da bude prevodioc. Onda sam ja kazao da prevodioci neću. Neću prevodioci, ali koliko se graniči, sudite koliko. I osuđeni smo da Cvetko Lečićev i ja, a Cvetko je bio iz Zagreba, ja iz Beograda, osuđeni smo bili na 6 mjeseci. Ali u Po, tu, bio je iz Španije 2 naša druga. Jedan je bio iz Novog Sada, koji je Savo Čitrovac, koji je bio veliki stručnjak u fabrici aviona. Jer se poznate da se radio jedan mali avion, original bio koji nažalost nije letio u Jugoslaviji, čuveni neki Ik. Taj Savo Čitrovac su ga uzeli iz logora jer su bili poznati u svijetu kao veliki stručnjak u proizvodnji aviona. I bio je Boris, teško ranjen. Bio je teško ranjen u nogu, pa mu nije mogla zarasti ta rana i u suštini mu nije nikad kasnije ni zarasla. I umro je u Parizu. Znate, njih dvojica su nas posjećivali. Donosili nam nešto hrane i tako dalje. I dogovor je bio sa našom organizacijom iz logora, jer su bili premješteni jedan drugi teži logor, ali je organizacija ostala ista. Dobili smo pismo u koje kaže da po izlasku učiniti sve da se stigne do Marselja, da se stvori centar za prebacivanje onih koji će bežati iz logora. Znate kako je bila komunikacija, to je još ranije bilo dogovoreno. Među pismo, među redovima, piše se sa ovim sokom od limuna. I kada se taj sok od limuna metne od temperaturu, onda iziđe čitav tekst. I mi smo dobili smo to u pustu. I ovi dvojice, taj Čitrovac koji će nas posjećivali, oni su, kad smo mi izlazili iz, znali smo im rekli da kakav je dogovor, oni su došli da nas prihvate iz zatvora, jer će nas trebati policajac jedan da nas vodi u logor tamo gdje su oni drugi. Oni su doveli jedno 20-ak ovih francuskih mladića, napravili su gužvu, kad smo mi odvojili se od ovoga policajca i mi smo otišli u jedan stan. Dobro. I prvim vozom sutradan krenuli smo na Toulouse iz Po, u pravcu Marselja. I uzeta nam je karta od ove dvojice. I dobili smo po 10 franaka od njih. Dokumenta neka? Bez dokumenta, nema dokumenta. Mi smo onda išli do Toulouse vozom, a vozovi su tada, pošto je rat kontrolisan, onda smo uvijek gledali gdje uđu milicioneri, odnosno žandani, onda smo mi silezli iz voza pa smo ušli tamo gdje oni su ušli, tako da oni prođu i da nas ne nađu. Tako smo išli do Marselja čitavo vreme, ali je bilo vrlo
uzbudljivo za nas. Na stanici smo čekali dugo u Toulouse. Imaju ti podzemni hodnici za komuniciranje na stanici samo. A pošto je to prostor ograničen, a mi moramo bežati od jednog mjesta do druga, i tako smo 6 sati šetali, Cvetko i ja, da dođe vreme kad će voz da krene za Marsa. A sada, kad dolazimo od to čitavo vreme puta od Toulouse do Marselja, smo istu taktiku imali. Kad smo došli u Marselj na stanicu, stanica zatvorena, kontrola izlaska. A tako sad vidite, nema papira. Onda Cvetko je bio manji rastom od mene. Ja sam bio, sada možete si zamisliti mene, ali u to vreme nisam manje više izgledao sam po plaži kao sada stojimo. Jer sam izišao iz zatvora. I kako ćemo, Cvetko manje, a mi sa strane, ja guram Cvetko. Guram sve one bune i tako dalje. I proguram Cvetko i za njim iziđem. I žandar, stojite, kako dok smo već mi stepenice bili. I tako smo se spasili. I došli smo u generalni konzulat u Marselju i prijavili se pod našim imenom. I onda su nam oni u konzulatu rekli da mi ne možemo da se vratimo u Jugoslaviju, ne mogu ništa da nam pomognu i tako dalje. Ali smo našli generalnog konzula koji je bio iz Paraćina, a radio u spoljnim poslovima. I zvao se Ivan Gerasimović. Pripadnik Demokratske stranke Isto Davidovića, gdje je bio i Brankov otac. Branko je kasnije, nećemo dotle doći jer je to dugo, kad smo došli, ja sam onda posle drugog dana napisao pismo Gerasimoviću i zamolio ga da me primi. Da sam ja student i da sam bio u Španiji, da zna i tako dalje. I on me primio. I kazao, ja sam kad sam došao, stop, ništa ne treba, nego da samo napišete da je to Lazar Latinović, rođen tada i tada, tu i tu, da je jugoslavenski građanin i da čeka repatrijaciju. I da mi date sliku na taj papir. I tako je to bilo. Za mene i za Cvetko. I odmah sa tim papirom i mi smo išli u policiju. I da se prijavimo, da kažemo, evo, mi smo jugoslavenski građani, pobegli smo iz one druge zone, nemamo papire, dobili smo konzulat, da čekamo na repatrijaciju i da nam daju dozvolu. I dali su nam dozvolu na mjesec dana. I mjesec po mjesec, sad tu opet ima svoja preistorija. Već su počeli, mi smo otvorili centar tamo u jednom manjem hotelu, da organizujemo ove koji beže iz logora. Među prvima koji je pobegao iz logora je bio Peko Dapčević i Vadi Jakić. Njih dvojice su bili prvi koji smo njih prihvatili. Pošto je Peko imao cipelu, pa je pešačio od tog logora gdje su pobjegli do Toulouse 90 km peške, imao je sve tabane izranjavane. Tako da smo morali pronaći jednu ljekarku koja je bila Četina, da mu to očisti, znate, i tako mora ostati 15 dana
ali je sve novo u tome hotelu. I u tome hotelu on se, pošto su bile česte kontrole, on se zaključava uveče i ključ se ostavi dolje. I kada dolazi žandarmerija da kontroliše, gdje svaku večer, kontroliše da skače tamo je ta, i nema nikoga u toj sobi, prazna i tako to. I sada je između ostalo, jedan put je, pošto to na jednom mjestu sam ja već govorio o tome, pa je to i ponovno možda ti daje interesantno. U tom hotelu smo stanovali, taj Cvetko Večeslav i ja, i jedna noć je došla kontrola. Mi smo imali te papire, ali su nas oni opet uzeli i poslali nas u jednom bioskop koji je bio skupljanje Jevreja i nepoželjnih Francuza i stranaca, otpremanje u Njemačku. I tu smo ostali u tom bioskopu sa jednom grupom Austrijanaca. Smo kopali zid i prokopali smo čekajući prema putu i uspjeli smo. Tako da je, kad smo se pobjegli iz tog zatvora, iz tog prihvatilišta, onda je Cvetko, pošto je ranije bio u Francuskoj, on je automatski, onda se osudi na 6 mjeseci, on je morao da produži za Pariz ovim putem koji su otišli Peko Dapčević i Hadj. I ja sam ostao sam i ostao sam u tome hotelu. I u tome hotelu je bila ćerka, nije od gazde, nego očka, jer je njezin otac Francuz umro od raka, bilo mu je 12 godina i majka se preudala poreklom iz Makedonije. I tu sam se ja upoznao, pa sam učio francuski doma i došlo je do kontakta i do obećanja raznih. Ja sam kasnije bio u Švajcarskoj i vratio se i Žinička moja bila prva sestra. Meni stana ne poprosti. Ja sam to više puta slušao to. I ja sam pomagala ona jer sam ja u Švajcarsku otišao kad su Nemci okupirali Marsej sa Gerasimovićem tim, jer sam mene Gerasimović, pošto su svi službenici otišli za London. On je ostao jer je tada bilo po prilici u tom delu Francuske koje je kontrolisao konzulat. Od Liona pa na dole oko 50.000 jugoslavenskih radnika. To je ona masovna odlazak od 30. i prvih godina. To je priča opet za sebe. Užasna priča. Emigrantima, to su uglavnom seljaci bili, koji su zaradili su dali najgrublje poslove. Tako kad je Francuska propala, oni su izbačeni bili, okolo 4.000 je bilo u okolini Marselja. 4.000. Većinom su radili u solanama, u rudnicima, znate. I oni koji su radili u solanama, ja sam mislio da se povežem sa njima, znate, da im pomoći da su se vraćali u Jugoslaviju, neki su išli za Njemačku i tako su rekli nisu pravili. I sada sa Gerasimovićem koji je ostao, mi smo poslije dolaska Njemaca išli smo najprije, jer me on prihvatio prije toga jedna vrsta sekretara u konzulatu. A ja sam dobrovoljno radio u konzulatu zato što sam imao pristup pasošima i pašovanima.
pa sam vanje privremeni pas. Tako da sam mogao ovima našim pojedincima koji su kasnije bežali taj na original pasnikujemo ili pasovan ili pas. Naprimjer, Gerasimović je dozvolio za Gošnjak. Gošnjak koji je bio ovdje ipak dugo godina sekretar Narodne odbrane. Gošnjaku smo izdali pasoš pod Mihalić. I onda smo kao da je pasoš izdat mnogo ranije, onda se, ali bio originalan pasoš. I podaci, ne njegovi nego izmišljeni, ali koji su zavedeni u konzulatu. I sa tim pasošem je Gošnjak prebegao u okupacionu zonu do Pariza, poslije Pariza, preko Njemačke u Jugoslaviju. Tako da ja sam to koristio i bio sam neka vrsta sekretara. Ja sam pratio Gerasimovića kad je on napuštao Marse. Išli smo za Viši, gdje je bio centar tada vlade, Petenove vlade, i tamo je bio predstavnik Vatikana, koji je bio prije toga u Jugoslaviji. I išli smo Gerasimović da se stavi u kontakt, da ga zamoli da on bude na pomoći ovih koji ostaju, koji će im trebati neka pomoć. Naravno da on nije prihvatio, ali je rekao, govorio dobro naš jezik, govorio srpsko-hrvatski. I odakle smo, sada vidite, ipak Francuzi što, sad nisu takvi svi. Mi smo stanovali u jednom hotelu u Viši. Tamo smo ostali 3 dana u jednom velikom hotelu. I tamo u tome hotelu je svaki dan bila kontrola. I taj prijavnik, odnosno direktor hotela je, kad dolaze Njemci, samo Njemci kontrolisali, Francuzi ne. Oni su kontrolisali sve te velike hotele, jer je to bio centar vlade, a u vladi je bilo svega i svačega. I pristanika De Gaulle, i pristanika Petena i tako da. Tako da on je uvijek nekog u hotelu držao. I kada je dolazila kontrola, onda je neko došao i izbacivo nas u hotelu su bile jako debele zave. I zakljeni su za te zave. Koje su bile do poda. I mi smo se zakljeni i zakljeni su za te zavese i tako je to prosto kontrola. A je sigurno. Kasnije smo se prebacili u Lyon. U Lyonu smo ostali mjesec dana. Od Lyona smo išli za Ansi. U Ansiju je bio naš jedan Šnajder. Nikolić se zvao. Anemas je daleko od Ženeve, 30 km, ali je imao tramvaj, veza između Ženeve i Ansija bila pomoć tramvaja. I sada smo tu ostali, čekali smo i došli smo u kontakt od ovoga Nikolića sa organizacijom Degolista, koji su bili već organizacijom. To se sve dešava konačno od decembra 1942. godine. I organizuje se naše ilegalno prebacivanje u Ženevu. I jedne večeri, kada je bilo to organizovano, mi smo kod tog Nikolića stanovali, čekajući tu vezu, pod krovom. Oba dvojice, jer kod njega je isto bilo kontrolu. I onda smo išli za Gerasimović i ja do same granice. Tu nas je čekao vodič. I tamo kad smo mi prolazili prema rijeci koju treba pregatiti, maloj riječici, je njemačka kontrola išla da kontroliše granicu. I ja sam uzeo Gerasimovića koji je bio, izgledao je stariji, jer nije bio tako
stari mu je 50 i nešto godina, i za mene bio tada staro. I ja sam ga uzeo ispod ruke i mi polako tamo došli. I kada smo došli do, vodič smo se doveli do polovine reke, tu je i Gerasimović ima plaću za prevoz. S druge strane pređemo, bit će halt Kenjerovska reka. Švajcar. A onda kažem gotovo, predani. Međutim, to su bili Švajcarci njemačkog porekla. Jer u to vrijeme na Švajcarci sve porekle Njemaca poslali ovamo gdje su Francuzi, a Francuzi poslali tamo gdje su Njemci na granici. I onda to sve bilo sređeno, čekali smo kapetana. Kapetan je Švajcara, ali je bio na Solunskom frontu. I pita on, i poznate generalnog konzula Petrovića Nikolu u Ženevu, kako ne. Javimo se telefonom i on dođe sa taksijem i pusti nas kapetan da dođem sutra i sve javimo na policu. I tako sam ja u Ženevi ostao 1,5 dana. Ja. I tu sam... A Gerasimović? Molim? A Gerasimović? Gerasimović je ostao sve do konca rata, gdje je kod njega nije postojao ni Tito, ni Mihajlović, kod njega je postojao, ko je protiv Nemaca. Ko je protiv Nemaca, on će svakoga pomoći. Tako je on ostao, bio je inače dosta bolesti, preživio u Ženevi i to je prvi stranac, odnosno Jugosloven koji je dobio penziju u inostranstvu. I on je tamo i umro vrlo brzo. Posle rata. Ostao sam rata. Ja sam tamo kao svaki aktivista mora nešto da radi. Tako organizovao jedan komitet da naravno oslobođenja se znao. I smo stvorili udruženje koje je onda oni civili i izbjegli zarobljenike. Bilo je specijalno poslije kapitulacije Italije, bilo je oko 3.000. Tako da onda smo se mi tako izbjegli postiši. Jugosloveni uvijek moraju deliti, tako i ti zarobljenici su podijelili. A oni koji su prihvatili Tita, koji je bilo takozvani Titov pokret, oni su se prijavili da idu, da se vrate u zemlju i tako dalje. I ja sam uplitet u to, jer bili su prebačeni i poslije su još prije završetka rata došli su Jugoslavije. Priključili su. Preko Barije. Tamo jedan od odgovornih je bio u Bariju, bio na prolazu. Bače Ban. On je bio tamo odgovoran za UDBU. On je bio saradnik Rankovića. I ja sam u Bariju čekao, da se prijavio da idem u Goru. Onda su kazali čekamo Rankovića. Ja nisam ni za koga znao, ja sam samo znao za Tita. Ja ni za koga ne znam. Ranković, čekamo Rankovića. Ranković se prebacivao iz Hrvatske preko Barije za Srbiju. I čekamo Rankovića, on je meni predstavio u Bariji. I mene je Ranković primio i već u prvom razgovoru, jer sam razgovarao nekoliko sati sa njima. I onda on kaže, mi smo riješili da se vi vratite na datu Hrvatsku. I dolazi ministar inostranih poslova koji je stvoren vlada Tito Šumović. Šumović dolazi sa Veljevitom iz Londona u Bari i treba se njime da se dogovori kako se prebaci
u Francusku i po kakvim zadacima. Znate. I ja sam to sačekao, bio sam smešten tamo u dom gdje su bili oficiri. Između ostalog, tamo sam našao bio i koga sam poznavao iz Banja Luke, ovog našeg čuvenog književnika. Sam se ima njegov tu pokret Branka Čopića. Nađem Branka, to je bio je ranjen. Bio tu u bolnici, pa iz bolnice nastavljaju očekivanje da se vrati u Srbiju. I tu sam ostao i kad se došla, onda su kazali, dobro, Šubašić žele biti rukovodstvo, kazali da idem da otvorim generalni konzulat u Marselju i gotovo. A rat je još trajao? Rat je trajao. Ja sam se vratio u Marselj novembra mjeseca 1944. I otvorio sam odmah konzulat. S kim ste bili tamo? Nisam imao nikoga, ali sam poznavao nekoliko oficira koji su studije bili ovdje ili lekari, pa sam našao jednog pravnika, odnosno dva pravnika koji su znali jezik francuski i pozvao sam ih i došli su u konsulat i radio sam. Vojo Dragović se zvao, prvi, i znao se jedan Karić. Obadva su mrtva, Vojo Daković je ostao u Marselju i poslije mene. Ja sam ostao onda u Marselju kao generalni konzul. Izvinite, jeste vi dobili neku partiju, nešto iz Barija kad ste krenuli, neki... Da, dobila sam pismo za Francusku od ministra inostranih poslova Šubašića i moj dekret o naimenovanju. U Marselju sam ostao do polovine 1946. Vratio sam se u Beograd i naimenovan sam u Ministarstvu inostranih poslova pomoćnik generalnog direktora za politička pitanja, koji je bio tada Jože Brilej iz Slovenije. Tu sam se zadržao, pa sam između ostaloga imao i razne funkcije, pa sam bio jedno vrijeme i generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova. Kasnije sam bio naimenovan da idem za Egipat, za poslanika ambasadora, ali nije uspjela, nisam dobio agronom, zato što su kasnije se vidjeli da su Englezi intervenisali, jer su mislili da sam ja jedan obavještajni oficir. Tako, ali poslije sam otišao za ministra savjetnika u Pariz, odakle je posle brzo 48. početkom godine. Pa sam ostao 48. u Parizu, pa sam naimenovan za otpravnika poslova u Moskvi. Bio sam tamo 49. godine, protjeran sam iz Moskve, pa sam onda posle toga opet u ministarstvo
Poslije toga sam naimenovan za ambasadora u Belgiji, pa sam ostao tamo skoro 4 godine, pa sam se vratio ponovno u ministarstvo, pa sam naimenovan za ambasadora u Japan, pa sam tamo ostao 3,5 godine, a poslije Japana sam bio naimenovan za opet u ministarstvu, pa i u Narodnoj Narodnoj skupštini, pozajmljen kao stručnjak za spoljnu politiku. Tamo sam ostao određeno vrijeme, naimenovan za ambasadora u Švedsku i poslije povratka sam još radio u spoljnim poslovima i u Saveznoj skupštini i otišao sam u Penziju. Ste seli nekad da zabeležite svoje sećanja? Nisam, ne znam. Svoje uspomene, zašto? Malo sam tu i tamo, drugi su više pisali, ali malo sam. To je jedno mišljenje. Sad ću da gnjavim nas druge i da pričam. To je između dva rata, znate. Bili su ovi koji su bili na Solunu. Onda odmah da se sjeo, počeo razgovor odmah sa neka ima čelan, borba i tako. Da. Partizani, znate, poslije za rata, onda prva, druga, treća, 7 opoziva. Do treće opozive 3 sata. Znate. I onda se kažem, pusti, neću da pišem. A sad sam poslije toga vidio da sam pogriješio. Kako je vreme odmicalo, Latinović bi sve češće prekidao tek započetu novu priču, odmahujući rukom govorio ne, nećemo stići do toga. Tako je za nas skraćivao svoj život, s kojim se već 90 godina utrkivao, pa ga prestizavao, nadigravao, uvek pobeđivao, a nama ga sada uskratio. Trošili smo već 3. sat snimanja, na licu našeg junaka nije se video umor, ali sve je govorilo da moramo završavati pre nego što prekoračimo sve granice pristojnosti i ne zloupotrebimo ukazano nam gostoprimstvo i naklonost. Naša je namera bila i dogovor sa Milom Petrovićem, odnosno udruženjem, da uz razgovor sa starim španskim borcem emitujemo danas i sutra odgovarajuću emisiju iz arhive. Takva su i pravila Trezora. Obećanje nismo ispunili. Nismo mogli ni hteli da skraćujemo ovaj dragoceni zapis koji se ne može snimiti svakog dana. U montaži su svi graknuli da se ne sme ništa dirati, da se interbrigadista ne sme montirati, da se ne sme intervenisati. Verujemo da nam od vas niko ne zamera, ne bi nam sigurno zamerila ni Olivera Gajić, što njen dokumentarni film No Pasaran danas nećemo emitovati. Naći će se taj film u jednom od narednih termina. A sutra u petak španski borac i diplomata Lazar Latinović nastavlja priču o svom dvogodišnjem učešću na ratištima duž cele Španije, na vreme provedeno u logoru i zatvoru i na prvu posleratnu posetu Beogradu.